السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا كيك بلا كريم. هنا عندنا 4 ديال البيضات، وعندنا دانون نكهة كريمي، وعندنا 3 الكيسان ديال الدقيق الفرص خاص بالحلويات، وجوج ساشيات ديال الكاكاو اولا 2 معالق ديال الكاكاو، وعندنا 2 خمارات الفئة 8 غرام، وعندنا كاس ديال سنيدة، وهنا كاس ديال الزيت. وغادي ندوزو للكريمه. كاينه 3 المعالق ديال النشا اولا كريم باتيسري اللي بغيتو. كاين هنايا 2 معالق كبارين عامرين، 3 المعالق ديال هنا 3 المعالق كما قلنا ديال دقيق الفرص، وهنايا 2 معالق حتى 3 ديال السكر سنيده، و3 ديال الفرomاج كيري والجبن، وعندنا السيترو ديال الحليب وفاني، وهنا بيضه، وعندنا رشيشه ديال الملحه. الي جوليان تقول لكم المقادير. جوليان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله عندنا كيك بلا كريم. هنا عندنا 4 ديال البيضات، وعندنا دانون نكهة كريمي، وعندنا 3 الكيسان ديال الدقيق الفرص خاص بالحلويات، وجوج ساشيات ديال الكاكاو اولا 2 معالق ديال الكاكاو، وعندنا 2 خمارات الفئة 8 غرام، وعندنا كاس ديال سنيدة، وهنا كاس ديال الزيت. وغادي ندوزو للكريمه. كاينه 3 المعالق ديال النشا اولا كريم باتيسري اللي بغيتو. كاين هنايا 2 معالق كبارين عامرين، 3 المعالق هنا 3 المعالق كما قلنا ديال دقيق الفرص، وهنايا 2 معالق حتى 3 ديال السكر سنيده، و3 ديال الفرomاج كيري والجبن، وعندنا السيترو ديال الحليب وفاني، وهنا بيضه، وعندنا رشيشه ديال الملحه. الي جوليان تقول لكم المقادير. جوليان. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le cake à la crème pâtissière. Pour cela, nous allons vous présenter les ingrédients. Ici, nous avons 4 œufs. Et là, ici, nous avons 11 morceaux de chocolat blanc. Et là, nous avons 13 morceaux de chocolat noir. يعني الشوكولات كيبقى غير التزيين. درنا هنايا 2 دراهم في 3 دراهم، يعني الكميه قليله جدا. جوليان. Et ici, nous avons Raffi crème. Danone crème. Oui. Et là, nous avons un verre de sucre. كاس د العنبه. Ici, nous avons un verre d'huile. Et là, nous avons 2 sachets de cacao en poudre. Ici, nous avons 250 grammes de farine. Oui. Là, nous avons 2 sachets de levure chimique. Ça, c'est pour le dressage. Oui. La crème. Ici, nous allons passer à la crème pâtissière. Là, nous avons 3 cuillères de farine, 3 cuillères de maïzena, un œuf, comme vous le voyez, un sachet de sucre vanillé, 3 cuillères de sucre en poudre, sucre blanc, 3 fromages et la vache qui rit. Nous avons ici un sachet de lait et une boîte de crémie, Raffi crémie. Oui. دو على بركة الله. Danone Raffi crémie. جوليان اللي غادي تخدم. Nous allons commencer par les œufs. Là, nous avons mis un verre de sucre. Oui. Oui, t'as si. Et un verre d'huile.
Allez, mélangez. Mélangez. Dano, d'accord? Julien? Nous allons ajouter un Danone. Oui. Rafi Pemi. Rafi, primi. Oui, allons mélanger. oui. Bien. Cacao? Laisse cuire. Là, nous allons ajouter les 2 sachets de cacao en pause. Et puis nous allons mettre la farine, les 250 grammes de farine. La farine. Et Julien? Quel ça? Déjà. Non. Merci. 2 sachets de la levure chimique, 2 sachets idéal. Idéal. Levure idéale. 14 grammes. Ça y est? Ça y est. هنا غادي نديرو السكر ديال الحليب جوليان. Un sachet de lait. وي. نشا. مايزينا. Nous allons faire 4 cuillères de maïzena. Oui. Après avoir versé notre sachet de lait, nous ajoutons 4 cuillères de maïzena. Tout ça. Et nous allons ajouter 4 cuillères de farine, farine de blé. Sucre et vanille. Et là, nous ajoutons 3 cuillères de sucre vanillé, de sucre blanc. Et en plus, nous allons ajouter un sachet de sucre vanillé. 3 المعالق ديال درنا هنا 3 المعالق ديال النشا، 3 المعالق ديال دقيق الفرص وسكر فاني والسيترو ديال الحليب. صافي غادي نديرو الكريمه حتى تعقد ومن بعد غادي نضيفوا ليها الاضافات وحدين اخرين. ما فهمتيش صافي حنا غنبقاو تنحركوا حتى كتعقد الكريمه وغنتلاقاو ان شاء الله. صاي جوليان. لا كريم باتيسري اللي وجدنا. ايوا جوليان un peu. Il a, J'ajoute. ça y est, non, non. Ça y est. Il a pris. Nous allons ajouter un œuf dans notre crème. ندير ليها البالون الفرماج كيف كيف. كيف كيف. هاك. Danone crémé. Oui. Fromage. Nous
nous avons ajouté un œuf et une boîte de yaourt crémé et 3 fromages. Mélange. Et nous allons mélanger. Nous Oui. allons l'ajouter dans notre pâte. وي دابا درنا هنا نص الكميه ديال العجينه، ودابا غادي نديرو الكريمه اللي حضرنا مع بعضياتنا فوق من العجين، وغادي نديرو النصف الثاني من العجينه اللي بقات لينا في شفتو معنا. دابا غادي نديرو اللي كما قلنا النص الباقي. جوليان Nous allons ajouter la deuxième couche de notre pâte. وي دوزيام كوش ديال العجينه. صافي غادي نسرحوها فوق من الكريمه وندخلوها للفران. أشوف قدامي الكفتة واحد كفتشي داكشي هكذا. شكون غادي يمشي تم. هنا ديرو على شكل ملفاي بحال هكا، يعني التزيين كيبقى اختياري، كل واحد يدير داكشي اللي بغا. Magnifique. يا جوليان صايي صافي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كما كتشوفوا التزيين كيبقى اختياري، كل واحد يدير داكشي اللي عجبو.